The preacher that I'm about to present was prepared, trained by the church at our Theological Seminary. After his preparation, he was sent to different stations where he was supposed to bring difference in those stations. The person I'm about to present served in 3 stations up to so far. He served or pastor for 28 years, preaching the word of God. The pastor I'm about to present unto you now as we speak, he is the pastor of Mount Pisgah in the Bethlehem district, where he is still preaching the word of God and bringing the difference in that station. He is the servant of the Lord because he was called by the Lord to preach the gospel in season and out of season. I'm presenting unto you Rev TJ Ntsiea, the pastor of Mount Pisgah. Receive him after the TJ. To the worship leader, the presiding elder of Krd District, the Rev Joyce Temple, to the prelate of the 19th Episcopal District, Bishop Ronnie Elijah Brailsford, to Mana Supervisor, the Reverend Brailsford, the presiding elders and their spouses, to the President of the Presiding Elders Council, who is in our midst here, Presiding Elder Mexico and Mother Mexico, to my colleague pastors and your spouses, to the Episcopal officers who are here, to the conference officers, to members and delegates to this conference, to all observers who are also here. Let me take this opportunity to greet you in the healing name, His wonderful name, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. My dear brothers and sisters, let me just remind all of us
because sometimes we are quick to forget where we are from. We are like people who are crippled, who are paralyzed. Some of us are blind, but before we used to see. Others are limping because we are from COVID. Because of that COVID-19, the General Conference, which was held face-to-face and also on Zoom, resolved that even though this quadrennial is going to take 3 years, but it has to be called a quadrennial. I count myself, my dear brothers and sisters, as one of the fortunate pastors who are nominated to share the word in the last opening of the Orangia Annual Conference in this quadrennial. I therefore thank the presiding elders for their recommendation, and also thank my bishop for approving such. Without the waste of time, let me be just like my tutor when I was at a rite of church history, Tutor Kolowi. He once stood like myself before the crowd, and I happened to be part of the crowd. We were gathered at the planning session, and he was preaching there. My tutor was very eloquent. But he said to all of us who were there, I want to deliver the word of God. I don't even know where I will be tomorrow. But I just want to inform all of you that I am going to use the language which was used by God when He called me. I know the Spirit is able to interpret. The Spirit will interpret at the right time. And I understand the Holy Spirit, and I also believe in the Holy Spirit. The Holy Spirit is a true interpreter of the gospel. Let me draw your attention. In the Old Testament books, Psalm 24. We are going to focus on the 3rd verse and the first portion of the 4th verse. It reads thus in vernacular. Kiman Yaga nyuruhela tabenya Jehovah Yaga tulang se hallelujah Kia matsoho
a sena molato ke ya pelo e hlwekileng a re rapela. Bua morena mohlanka wa hao o mametse tšhaba sao ke sena Modimo re lokollotswe conferenceng e fetileng re ile Modimo wa rona ka jeno re kgutlile empa re a kgutla kaofela rona ba teng Modimo wa rona re apese ka matla maballi ke kopa ka boikokobetso o ge leshala le tareng ka letlalo o ama molomo wa ka bane ke a tseba o entse tseo bokgopo ba ka botlositse le sebe sa ka sephepokotso a mantswe ya molomo wa ka le menahano ya pelo ya ka di amohela mahlong a hao o morena matlaka le molokodi wa ka ke mang ya ka nyolohelang tabeng ya Jehova ke a matsoho a sena molato ke a pelo e hlwekileng mona momamedi re kopana le pesaleme eo mongodi wa yona e leng Davida morena wa Israele re kopana le yena mona e le motho ya bontshang bonono bo a nang le bona ha o tluwa ho tsa bongodi ba dipesaleng. Davida jwale ka morena wa Israele yao kaofela re tsebang hore o ile a kgethwa ke Modimo o etella Israele jwale ka morena o mo kgethile hobane Davida o ne a tshaba Modimo. Ne re kopana le yena motsotsong ona e le motho ya tletseng thabo hobane ho ne ho etsahala ntho ya bohlokwa ka hare ho Israel a reka ya Modimo e ne e latwa ho Obed Edom e kgutlela Jerusalema thabeng ya Sion. Momamedi ya ratehang wa tsebahala hore bana ba Israel e ne e le bana ba tsebang hore ha reka e le teng ka hare ho bona mathata a bona a fedile hobane ba ne ba rutile hore a reka ke mo Modimo a leng teng. Ha Israele e ne hlaselwa a reka e le ho yona o no keke wa tlola Israele hobane matla a bona a teng. Ba ne ba lwantsha Israele ba ne ba tseba hantle hore ba tla ba tlola Israele ba tlamehile ba targete a reka ba itlose ka hare ho yona hothwe ha reka e tlohile Israele ya fokola hobane Modimo ha yo ka hare ho yona. Kgetlo lena momamedi a reka e ne le siyo e ne ile ho Bafilisita Israele e ne fokola bodutu ka bo le teng ka hare ho Israele
Obane a reka hai. Ke mang ya tla nyolohelang tabeng ya Jehova, ya tla dula sehalelelo sa hae, ya matsoho a sena molato, ya pelo e hlwekileng. Mamedi ya ratehang a reka e se ile ho Bafilisita. Ditaba di lobokane ka hare ho Israel. E monyane a sa hlomphe moholo ho tellana. Ditaba di le mafekefeke, ho le moferefere, ho sena order, hobane a reka ha iyo. Israel e le tseba hore e tlamehile e kgutlele Modimo, e ikokobetsa ho yena hore a reka e ke kgutle. Ba ikokobetsa Modimo a ba fa mano, hobane ha sitwe ke letho. Ya re ha ka ba fa mano, a reka ya kgutla, a reka momamedi e ne sa latwe fela. Ho na o ena le bakgethwa ba ne ba lata reka, bakgethwa ba reka. E re ke ka ke o tsebise, e ne le balefi le batho ba etseditsweng ho ka tlasa reka. Bana ba sa tlameha ho e tshwara ka matsoho, hobane ya halalela Modimo ka hare ho yona. Bana ba e jala, a reka ya Modimo ya jalwa, ya e hapilwe momamedi, a reka ya Modimo ya latwa, ha e latilwe ya jalwa momamedi le boima ba yona, hobane wa tseba hore ya o pititseng o wa pesa ka matla. E re ke tla ke o bolelle, ba tla le ya reka balefi bana. E ne sa dule fela a reka ya Modimo, empa e ne e dula ho balefi. Momamedi a ratehang e ka hare ho Israel, e motseng kapa lelapeng ho Obed-Edom. E re ke o bolelle, mohlomong ha o tsebe hore Obed-Edom ke mang. Ke mong wa balefi ba ne ba jala reka, le dutse ho yena Obed-Edom. E re ke tla ke o tsebise, momamedi a ratehang, ya ba ka fita wa hlokomela hore e tlamehile e tlohe ka hare ho motse, hobane ha e safe, e ka nna ya ba captured. E tlamehile e tlohe o e beha tabeng ya Sion. Pele a e lata o e etsetsa mokete, o e hlabela dikgomo, o e hlabela manku, o e tswela hore kopanya ba batjha le bakgale bakeng sa ho etsa khwaere e tlabeng e duma e bina mohlang oo. O e tswela ka tlofona, bane reka ya Modimo ya latwa. E ke ka ko bolelle, momamedi a ratehang ka hare ho yona. Ho ne ho ena le banna ba ne ba tswa le disimbala, ba rorisa reka yena, ba ne ba tseba ka hare ho yona Modimo o teng. E re ke ka ko tsebisa hore ho ne ho ena le batho ba ne ba tshwere le dihareba, ba rutilwe hore e tla ha e tla le tla le bao ka Modimo. Ho tlo ba Israel, motse wohle wa nyoloha, wa nyolohela rekeng. Ya tla reka e kakasitswe ke ba lokelang ho kakaswa ke reka. Ha se bohle ba tlamehile ho kakaswa ke reka, ke bao fela ba kgethetse ho kakaswa ke reka. Ke haptwa jwang balefi ba le teng, e tsamaya jwang balefi ba le teng. Na balefi ba tlamehile ba kakaswa ke reka. Bomele
ba ena le kgaitsedi o te ka pele ho areka ho lo tsamaya morena wa teng lebitso la ele Davida a pele kobo a entukisitse a itlhophile ho tona thethesa ka pele wa reka yena ha ba leka diharapa ha ba leka disimbala a kwa iritse kanyaula ba reka ile ba sione wote hona le motho ya neng a tsamaya ka pele ho yona ya tsamaya nga ntse a re lefatshe ke la Jehova le tsoketsa ho lona lefatshe le ba ile ho lona wa botsa babedi ke mang ya kanyoloela tabeng ya Jehova ke a matsoho a sena molato e re ke tla ke bua ka matsoho nna le wena o se bona re lokile re batle ke matsoho re itukisitse ke matsoho re hlapile ke matsoho re aine ke matsoho re tsotsotse ke matsoho nna le wena ka jeno lena re tlile ka makoloi ka baka la matsoho re ke ka ke o bolella hore modimo ana etsa matsoho na etseditse o aha empa e se mo eletsa re ke ka ke o bolella hore modimo ana etsa matsoho na etsa o kopanya e se mo arola re ke ka ke o bolella hore modimo ana etsa matsoho wa etseditse o kgonolofatsa e se mo rohaka re ke ka ke o bolella hore ha modimo ana fa matsoho wa etsa tsohle a tseba gore letsoho le a lokisa e se letsoho le a senya mamedi a rateha ke mang ya kanyolohelang tabeng ya Jehova ya matsoho a sena molato bophelo ba ntate malapa a thalang ka lebaka la matsoho babitate ka lebaka la matsoho batho ke matlolohadi ka lebaka la matsoho re ke ka botsebise ke mang ya kanyolohelang tabeng ya Jehova ya matsoho a sena molato bommele bontate ba ena le dikgaitsedi o tseba mo o tswang teng o tseba le sa matsoho a o entseng sona empa ne ke ka ko bolelle ya sa robaleng ya sa o tseneng go lebediwang ka Israele ha o kgutlela ho yena e ka o etsa hantle le maemong ao o seke wa kgathala o seke wa nyahama wa amalle pele hobane ha o phetsitseng o ya tshepahala modimo batla batho ba nyolohaha o batleha motho ka hodima thaba hore ditaba di loke motho a hlokahala ka hodima thaba botsitso bo betere motho a hlokahala ka hodima thaba ya matsoho a sena molato yena wa hlokahala ka hodima thaba mamedi a ratehang hore lerato le betere hlokala motho ka hodima thaba hore tsohle di tsamaya hantle hlokala motho ka hodima thaba ke mang ya kanyolohelang tabeng ya Jehova maemong ao modimo wa bona a lefatshe le sona sebopelo a lefa morao a nnotse e le Jesu Kriste moemo le emo ya dumelang ho yena a se ke a timela a mpe a be le bophelo bo sa feleng o ile a tshwarwa a nkuwa a iswa pela Pilato Jesu yena Pilato a re a ke bone molato ye
la o le jwalo ba re motho ena o asa evangeli e ferekanyang setšhaba a ra ke bone molato ye ke mang ya kanyoloela tabeng ya Jehova ba mo tshwara ba mo isa thoteng ya lehata ba mo isa Golgotha tabeng ba mo tlela teng sepekere se fapano ba ba tswa madi mofapasto ka bona matsometse wa tswa motho a ile ngare setesi di basaba a le taranya tefela ba ka sona ke bophelo ke ba ya ka nyoloela tabeng ya Jehova ya matsoho a sena mola ya neng a le moo a dutse a le pela bona a dutse pela sefapa a utlwa a morwa Modimo a meketsa baki ya o bona a dinaledi di bua baki ya o bona a mafika a petsoga baki ya o bona a mabitlamana le di a bulela baki ya o bona a tshitsilo ya lefatshe ba teng baki ya o bona a lesela le tempele ha wa ka leha ya ba wa bua o re fela ya no ke mona Modimo matso a hae a na molato ya lo wena le phulusitswe ka madi a hae ya pete ya pelo e hlwekile a ke tsebe gore na wena o tseba empa nna ke le ka ba le monyetla wa gore ke kene ka hara classroom ke be ngwana my biology teacher ha ne a ruta ka pelo o ile a mpolelela gore pelo e tshwere bophelo madi a circulate a hlatswa pelong a mpolelela gore go na le part e bitswang ka gore ke aorta. The other part of the heart is called pulmonary vena cava. The other one is called inferior vena cava. I was also told that the other one is called exterior vena cava. And I was told that all these parts are playing the role when it comes to the heart. Amanyani tsila akwetisa pelo apelo ikayema bophelo boyeng o tse Modimo ha sheba motho o loka ha hae ha na taba le tshobotsi ya hae. Modimo ha shebe tshobotsi empa Modimo sheba pelo ke mang ya tanyoloela tabeng ya Jehova ya pelo ikwetile o bele montate o na le batho ka baka la pelo tsa bona bana ba batho ba tsamaya mo utukante o na le batho ba babedi ka baka la dipelo tsa bona bana ba batho ba ile ba ipolaya o na le batho ba babedi ka baka la dipelo tsa bona batho ba bangata ba tsile dikerekeng ke mang a nyolohelang tabeng ya Jehova e ke tla go bolella mamedi a batehang Modimo a shebe tshobotsi empa Modimo o shebile pelo a shebe ya ka moo o tla se shaba ka teng o shaba ka tsela ka moo yena ba tlang ka teng ke mang ya ka nyolohelang tabeng ya Jehova ya pelo e hlwekile la taore ka bokhutswanyane bo boholo na o sa no hopola motho ya pelo e hlwekileng e re ke tla go bolella wena Petros e tla re pele mokokolla o tla bonta totse halaha a re senna morahe ya ba mo tshwara
Jesu ka sebele ya ba Petrose o tsa sabole o yena selate a khaule montsebe Jesu msheba Jesu ya senang moya wa boiphetetso a re nka tsebe yena a ikhutlisa tsa monga yona a re ntwa eo re lwanang a se a nama le mahala e pakelwana ya mahola mabedi a batehang a e ba o sebakeng sa o nahana hore re lwanang ntwa ya nama le madi o tloko o tsebise o sebakeng se fosahetseng mona moo re leng teng re lwana ntwa ya moya mona moo re leng teng re laolwa ke moya mona moo re leng teng re tsamaiswa ke moya ha o sa loka dumellana le nna ya sefapano o itlie o le morena ke gopa o tlo ntshwarele o tsohle tse o di etsang a ke ke a o beha dinyewe a ke ke a o isa godimo le tlase